judulna sakantenan sejak mahabah ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok disebut ku urang muludan. Simkuring atas nami pribadi oge kantenan di rengrengan pengurus DKM Masjid Nur Rahman ngaturkeun nuhun ka para bapak ibu wargi sadaya kana mang pirang-pirang dukunganana sementawis anu kasebateun memang nananya dukungan nana. Alhamdulillah kita sebah bang payun memang nana upami disebatkeun panginten dukungan teh mang pirang-pirang harta bana disebatkeun materi tanagi emutan malah anu pangseueurna rupina mah upami di luar anu disebatkeun nama teh doa kanggo terselenggarana ieu acara urang sadaya. Dukungan di mana? Di kawit Bapak Kepala Desa, diwuh ku Bapak Pembina anu dua karesaneh aya gedengan simkuring, para ibu, para bapak sadaya, tokoh masyarakat, para ustad sadayana. Sehingga pemirsa kali kusimkuring penginten didugikeun sanes etang-etang ucapan terima kasih simkuring ka sadayana anu parantos ngadukung da sadayana ngadukung dikawit perencanaan dugi ka ena terlaksana anu milari dana anu ngondisikeun sagala rutina wisna aya judul Bapak Babin Mes Desa Cibesi yang saya hormati, Bapak Babinsa Cibesi yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati Ketua Karang Taruna, yang saya hormati ibu-ibu ahli pangaosan Nur Rahman. Bismillah, alhamdulillah, puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam urang tercurahkeun ka junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, beserta tabi'ina tur urang menganut kanjena, semoga diberkahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama aturkeun ka panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, ngangkahkeun sampean ti bumi masing-masing nyaeta bade ngadangukeun ceramah Bapak Kyai Haddad Ahmad Fakih Albu Hasbi. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ti bumi ka ieu tempat teh cing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu. Ibu Usani biamdi mawarinu sa'iqatul haniyah mumtadi'an mina syukril jamili mataya sallallahu alaihi usalli wa usallim ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah sallallahu alaihi takiri fil qur'anil karimati wal jibal sallallahu alaihi Sami Allah ta'ala ridwana yausul iqratat tahiratan nabawiyah sallallahu alaihi sahabat wal atba wa mawwa
sallallahu alaihi tadri hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah sallallahu alaihi wa ibtam min al-ghayati fi hitatil khata'i wa hutta sallallahu alaihi wa ansur min kisatil maulidin nabawi burudan nisanan abqariyah sallallahu alaihi nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuallal masami'u bihula sallallahu alaihi wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyyah Allah innahu la hawla wa la quwwata illa billah antirillahul maqrarul karim biharfin sadih min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Saybatul Ammi Humidati Salus Saniyah sallallahu alaihi Yasin wasmuhu Amru ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughiratul ladhi yuntamal irtiqa'u li'uliyah sallallahu alaihi Ibni Qusay wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusay li taqasi fi biladi Qudu'atal Qasiyah sallallahu ila alaihi ta'ala Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima sallallahu Ibni Kilabi alaihi wasmuhu Hakim ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fir wasmuhu Quraish wa ilaitun sabul bukunul Qurasiyah sallallahu alaihi wa ma fawqahu kinaniyu kama jana ilaihil kasiratu wartadha sallallahu Ibni Malik alaihi ibni Nadar ibni Kinanata ibni Hujaimata ibni Mudrikata ibni Ilyas wa awwalu man ahdal budna ila lihabil haramiyah sallallahu alaihi wa sumya fi subil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakara Allah ta'ala wa labba sallallahu ابن alaihi مدر بن نجار بن مهد بن عدنان واسل كن دمت فرائده بنان السنة السنية sallallahu وربوا alaihi إلى العليل إبراهيم أمسكن السار وأباه sallallahu وجاءوا alaihi إلى ريب ذوي العلوم النسبية sallallahu إلى alaihi نبي إسماعيل نسبته ومنتمى sallallahu وذكري alaihi بذكري تعلقت كواكب الدرية sallallahu وكيف alaihi لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى صلى الله عليه نسب تنسب العلا بعلا sallallahu alaihi ولدتها نجومها الجوجاء sallallahu alaihi الملائكة سود
sallallahu alaihi wa qini min nasabin tarallahu ta'ala min sifahil jahiliyah sallallahu alaihi Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah sallallahu alaihi hafidhah ilahu karamatan li Muhammadin Saratun sara nurun nubuwati fi asari qurarimul bahiyya sallallahu alaihi wa badara badaru fi jabini jaddi abdil muttalibi wa ibnihi abdillah sallallahu alaihi adirillahumma qabrahul karim biharfin saniyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاج بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقما وسقوا صلى الله عليه ولما تم من حمله على الرجيء 9 أشهر قمريا صلى الله عليه وآن للزمان أن يغسل ينصدا صلى الله عليه حاضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورية له السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه
Asrofa
Ya Allah